bagasasa ibyatsi aho hasi bamara bakarenza agahikirago hejuru ga ariyo tapi ya none mu kizungu. Umukecuru ga iwe bikamujena kubera ko ikizungu kuva yavuka mu myaka 60 na afite iwe amenyereye gucira mu kirambi, gucira ivudika mu kirambi, kumara kurya kwa kundi abantu baruguru bazamara kurya bakagira urutoki bagacuguta gucya akamacira aho ngaho mu kirambi, kamusanga nkara mu nguni huzuye amavudika, huzuye imikori. Hari wansekeje ngo inkingi za ruguru inkingi za ruguru, inkingi zabaga nyine hano hagati muri saro zacu, wimyiriye karasigaho, ugize gucyugwaye gripe karasiga, ukamusanga nyine inkingi yakena gucira akazamura tapi agacira munsi ya tapi, yamara kwicira munsi ya tapi akubika ibegazi ngo ncakirago iwe ntabyo kuvuga ngo aramenya ngo harakoropse ngo ntiyakoropse ngo arasiga inkweto hanze. Ino mu kizungu nta muntu uzonje inkweto mu abandi. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafite service zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na service za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza, we kandi sinabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe nziza zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi, kuye mutugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi ukiyemo ibifobagane byabo. Turamukije abantu bari ruguru muri gakondo y'abasekuruza, abanze gusiga ibanza byabo, abanze gusiga amatongo y'abasekuruza, bakaba bayarimo barayafashe bakayicaramo, bakumva ko ari byo bihashira amahoro. Turabaramukije kandi turabashimiye ko mwabaye intwari ku rugamba. Turamukije M23 AFC mbere cyane, turabakunda kandi turabifuza kumenya kugubwa neza muri gahunda zanyu zose murimo. Imana nabafashe muzagere kuca muhamuharanira. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro, wahisemo neza cyane, ntabwo uzicuza. Yandirimbo ngo nta mana nta buzima. Abanyafrika turabiyegereje kandi namwe turabasuhuje, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, mwese nuko. Imana ikomeze barinde. Umuntu wese ukunda umunyamurenge, umuntu wese ukunda ubwoko bw'abanyamurenge, Imana ikomeze murinde kandi ikomeze mwishimire. Turabaramukije yeme nukuri ntako tutagize bakunzi bacu. Imana ikomeze bagure kandi Imana ikomeze bahe kukubwa neza. Ntimuhema kutwereka urukundo cyangwa se kutwereka ko muri kumwe natwe. Abafite abarwayi mu bitaro turababwira ngo mwihangane, ababuza ababo mukomeze mwihangane. Hari umushumba w'inshuti yanje wabuze umwana, Imana igukomeze kandi Imana izagushumbusha andi mahasha. Turabura rero iminsi 3 ngo tugere muri ca gikorwa kizwi kwisi hose mu banyamurenge biciwe mu Gatumba muri 2004 kwezi kwa 8 iminsi 13. Ni jenoside yakorewe abanyamurenge bari mu nkambi y'I Burundi. Ini ya minsi twadusatire kugeramo dukomeza twihanganisha abarokotse ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Imana ikomeze ibahe gukomera, inabaheze n'indi mitima nyine yo kujijenga, mukomeze mwaguke, ntimuzaheranwe n'amateka cyangwa se agahinda ngo kazabafate. Hari ababuze imiryango yose akamaro ko kari umwe, hari ababuze inshuti y'abavandimwe, ariko nyine niko wenda byari byarateguwe ku Mana, kuko imbere y'Imana ngo ntampanuka kandi ntakiza gihaba kiba gitunguye Imana. Rero abanyagatumba mwihangane kandi mukomere, turi kumwe namwe. We warokotse, we wacitse ku icumu, turi wenyine turi kumwe. Umwandiko w'uyu munsi rero turi Gitengera mu muhana wa Kitengera. Ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru itari nziza, ariko Satani yinjiye mu ngo, yinjira ahantu. Twebwe tuzokora ibiganiro byacu muri uyu mwandiko, muzodukunde, mubidukundire, muzotwange, ariko kuri kuza kuryana we amatwa kama kurya ukumva harimo nk'ibinyugunyugu, ariko iteka ryose ukuri ntabwo kuza gutsinda.
tiwo twika inzu hisha umwotsi. Ukuri nyine kuza kugeraho kugera kwarusha, kuko ikinyoma kikamacura esikariye esanseri kirukanga, nukuri nako kama gutondagira stairs. Ukuri kwagereyo kugera gufite icuye kwagize gutya, ikinyoma kimaze nk'imyaka 2 ariko naco kibagirana vuba. Tugiye kubabwira inkuru y'umubyeyi n'umwana we n'umukobwa ari we mukazana we mukecuru imyaka uri za 65, ufite abana 6, umukecuru waciye wiberaga mu gihugu cacu cyangwa se muri gakondo yacu. Yararwaye kimwe nuko nawe worwara, akaba yarasigaranye afite abakobwa 4 n'abahungu 2, imfura n'umuhungu, umuherezi n'umuhungu. Ejo bundi baragashingiye ku gahungu kabo gatoya k'imyaka 20 yari taruzura neza, baragashingiye kari kumwe na se na nyina. Barangize umukecuru agomba kurwara cyane, ni ibintu byari indwara z'abakecuru murazizi cyangwa se abantu bakuru. Iwacu ubuvuzi baburi hasi cyane no kubona bikagorana, ni ibintu bigoye cyane kubera ko muri kubyumva mwebwe muri abantu bavukiye bakurirayo murabizi. Ubuvuzi bwa Kongo k'abantu bari mu minembwe buracagoranye cyane, baracari nko hasi. Umukecuru araremba, akaba afite abakobwa bose barashingiwe, bafite abagabo bari mu ngo zabo, afite no mu ngo mukuru umugabo uri mu myaka 40 tari mutoya. Iyo aje kubyarira igihe uwo mugabo abashingiye nawe cyangwa se yaje gushakira igihe, umukecuru agira igitekerezo cyo kuvuga ngo aze ku bitaro kubera indwara yageze imugora cyane. Umukobwa aramubwira ngo azoze wiwe. Umukecuru aravuga ati hoya mwana wanje sinoza mu bakwe, nzoza ku muhungu wanje uba muri Kitengera, mu muhana wa Kitengera muri Kajiado, kuriyaga umurorongo ni muri za Kajiado wa Masai. Mubyeyi araza, ariko mbere yo kwaza umugabo yabanje kubiganiriza umugore. Umugore wiwe ni umugore w'umunyamushasha, yavukiye mu Mushasha. Uruguru we ntanahaza, azahumva gusa nk'amakuru cyangwa se nka histoire, ntabwo ahaza. Arabimuganiriza, mamaje kwivuza uku nuku. Abantu bakuru ni ibintu baza baganiraho, habe n'abatoya ni ibintu muganiraho mukumvikana. Umubyeyi araza, ariko aza nyirurugo barabimuganirije ari mukazana. No kuvuga ngo kuva yashakwa umukecuru yaratarabona abuzukuru, n'umukazana mubona nyine ku mafoto cyangwa se akamwumva gusa bavuga ngo ni umukobwa muremure unanutse ubyibushe uteye gutya, nyine kwa kundi ushushanyiriza umuntu ukavuga ngo umuhungu wawe yashatse umukobwa mwiza gusa ni mugufi. Ako kantu abanyamurenge ntibaza bagasiga, cyangwa bakavuga gusa ngo ni mwiza ngo ariko ngo arabyibushe cyane, ngo ni mwiza ngo ariko ni mugufi, ngo ni mwiza ngo ariko kangana gutya nagahonje. Nyine ubuntu nk'ubwo nta mwiza abuze inenge, ni nyabigira amajigo. Nuko arangije, nubwo twaduseka ariko birababaje cyane. Umubyeyi araza, amare kuza, umugabo uwo mwana we baga mu cumba kimwe na saro, bafata inzu y'ibizumba 2 kugira ngo umukecuru aje mu cumba ciwe. Umuntu mukuru ntiyojyama muri saro, kandi gano ntoga harimo no mukazana. Ni ibintu nyine biba bidasa neza, no mu muco ntitubyemera. Agiye muri yanzu y'ibizumba 2, umukecuru araje yitiye mu wiwe mu cumba ciwe, atangiye kwivuza ingajya mbere rya 2. Ariko umukecuru, abantu baruguru dusubira inyuma gatoya, murabizi ko ruguru twebwe iby'amasaro ntabwo twari tubizi. Ni mu kirambi, bagasasa ibyatsi byumye, bakicara aho ngaho hari iziko, bakatekeramo gatarama mwicaye aho ngaho, uhunyije akamaryama aho ngaho mu kirambi nta kibazo. Ni ibisanzwe, bagasasa ibyatsi aho hasi, bamara bakarenza agahikirago hejuru ariyo tapi ya none mu kizungu. Umukecuru iwe bikamujena kubera ko ikizungu kuva yavuka mu myaka 60 afite. Iwe amenyereye gucira mu kirambi, gucira ivudika mu kirambi, kumara kurya kwa kundi abantu baruguru bazamara kurya bakagira ku rutoki bagacuguta gutya, akamacira aho ngaho mu kirambi. Kamusanga nkara mu nguni huzuye amavudika, huzuye imikori, ibikorogwa, huzuye nyine ibintu nk'ibyo nyine. Abantu baruguru mwebwe murabizi cyane. Kamusanga nyine hano hari uwansekeje ngo inkingi za ruguru. Inkingi za ruguru
inkingi zabaga nyine hano hagati muri saro zacu, wimyiriye karasigaho, ugize gutya urwaye giripe karasigaho, ukamusanga nyine inkingi irirabuye yabaye umweru, ifite ibirobagwe, imikori, nta shusho. Aho ni iwacu. Habe no kwimyira ndagira ngo usaha yarya na nyoko ugasiga kuri ya nkingi, nta kibazo. Aho ngaho ni iwacu. Ariko gino umwana utagira discipline, urushuro rwakugezemo. Umukecuru araza yakenera gucira, akazamura tapi, agacira munsi ya tapi. Yamara kwicira munsi ya tapi akubika. Ibegazi ngo ncakirago. Iwe ntabyo kuvuga ngo aramenya ngo harakoropse, ngo ntiyakoropse, ngo arasiga inkweto hanze. Ino mukizungu nta muntu uzonje inkweto mu abandi. Nimba nyine nzavuye kugutora hanze ukabona arazambuye, niko kubiraga nawe ngo ambura. Mukecuru akamaza akavuye wenda n'urwondo, akamanyije ntacu umutima wawe umushinja. Ibi byo ntabizi. Iyi tapi ni kimwe n'ikirago ciwe. Biragenda noneho mukazanagera mubuza kuzacira muri sara. Umukecuru amara kurya akamacira ikintu bita inyeri, muracibuka. Akamacira inyeri mu nguni. Harimo amakaro, harimo tapi. Yamara kurya akamayicuguta, azamura tapi agacira munsi, ntacu umutima umushinja. Ntazi isarimo nyine, ari mu yindi sinya atamenya. Kandi arwaye, bikeka arwaye ameze nabi, ari umuntu nyine washize warwaye cyane pe, urwaye uremze. Agera igihe umukazana arabimubuza kuzacira aho ngaho, arabyemera, akazafata akabasi akagaciramo, akamererwa aciramo, yirirwa aciramo. Hari n'abandi usanga bajana inani utubuco akagenda duciramo kubera nyine uburwayi arwaye. Si ibintu nawe wakunze, si n'ubuzima yishimiye. Ni indwara kimwe nawe urwaye, izi kuzahaza cyangwa se ikakubuza amahoro. Nibwo umukazana yageze aho ngaho aratinyuka, abwira umukecuru ibintu ni bibiri. Tinjewe maze kuguhaga, umaze kungera aho ngaho sinobana n'umuntu ugomba gucira gutya. Wa mukobwa ni umunyamushasha naho yavukiye, iby'umuco ntabizi. Ngo yageze anambara n'ipataro imbere ya nyirabukwe. Iwe nawe umutima ntegereje umubwira, nyirabukwe akumirwa nyine akavuga ati nyine niko abana bameze b'iki gihe, cyangwa si generation niko kwayo. Aragenda agera igihe atangira kubangamira umubyeyi urwaye. Akazanamara no guteka, akabwira mukecuru ati mukecuru nukenera kurya ugende ubirebe natetse. Wumve umuntu urwaye, umuntu uri ku miti umeze nabi, bazana n'imbuto icungu atabasha no kuriharura. Ko barayimutonorera bakamukuramo za mbuto bakamubaza ngo ari iki. Wumva umuntu nk'uko ntabameze n'umubyeyi w'umuntu. Noneho mama wanje biragenda yamatangira kumunaniza, amufata nabi. Kandi imiti yandikiwe agomba kuyinywa yabanje kurya. Hari indwara umuntu aba afite bakamutegeka ko iyo ndwara azazanywa imiti yariye nyuma y'iminota 30. Nimba ari mu gitondo banza unywe icayi, nyuma y'iminota 30 uyinywe. Saa sita numara kurya nyuma y'iminota 30 unywe ya miti, kugira ngo itakugiraho ububasha ugasanga wayinyoye wikubisa hasi cyangwa se irakurenzera nakwisha. Byashoboka. Hari imiti bandikira abantu bifite imbaraga itakwemera kuyinywa nyine ushonje. Hari n'abandi bagira amasereri, murabizi. Ukamusanga umuntu afite isereri yanyoye imiti akamuyikubita hasi kubera gusa isereri, noneho na ya imiti yamugizeho imbaraga. Umukecuru uwo munsi umwe turi mu muhana wanyu wa Kitengera, twabagaye cyane ababyeyi baba Kitengera bamwe na bamwe, apana bose, muri imfura kazi mwe n'abamama beza. Ariko uyu mama yatababaje cyane. Ntabwo wakoze ibintu bikwiye umubyeyi wabyaye. Nawe uzoshingira ejo bundi ico wakoreye umuntu, nawe abaye basaza bakigukorera. Ukoreye uzanyoko bukwe, nawe abawe bazabigukorera. Maripo ni yapa dunia. Nibwo nyine umugabo yatasha avuye mu kazi, abwira mama ati none se mama umeze gute? Urumva umubyeyi ufite umwana, uriya mwana nyine urwaye, umwana wiwe azi ko mama warwaye. Uko biri kose niyo takunjira mu cumba ciwe agagara ku muryango akamubaza ati mama umeze gute, ugereye hehe, bimeze bite? Nto kwamuza ngo ngurya ukore gahunda zaba muryango utabajije nyoko kunta ameze utanabonye no muri sare. Kandi wumva umuntu nk'uso wo kwicara n'umuntu ufite intege nkeya cyane. Aramubaza yumva nyina noneho wapi,
tekanishe ndebe ico mama ameze, yivugisha kuri nyina gusa abona nyina kararira n'ishavu, niko kuvuga ngo sinabyaye, n'ishavu ry'umubyeyi kubona umukazana hakugira kuriya, hakugira amagambo nkayo. Hari abakazana baza tukabanyira bukwe, tunabajuwanga nyinyi, gutuka nyoko bukwe ni umuvumo mubi cyane. Umugabo aramuganirije aramubwira ati mwana wanje bino bintu bimaze igihe, ntabwo ari ubu nyine, bimaze nk'amahinga nk'abiri umugore wahaye ambwira kuriya. None ga nyabuna ni ngaho nabaye ikibazo mu wawe, nta kundi bizoshoboka ukamfatira inzu basi canke ngasubira ruguru nkaja gupfira none iwacu. Abavyeyi ba kera gabo baziga ko nyine hara niho iwabo, habe niyo gura ikibanza ino mu mushasha azavuga ngo iwabo niri. Hari umugabo umwe wavuze, mwene wacu w'umupasiteri yaravuze ngo nimpfa muzomba barire muzompambe ruguru iwa munsi y'inzu yaje ari muzompamba. Ati mwana wacu cyo kintu uzagikore, Imana izakiguhera umugisha. Yamaze gupfa urubanza ruraba, famiye iraterana, bemeza ko isanduku bayitegera indege no mu minembwe bakaja kumuhamba. Murabizi ibyo ngibyo abavyeyi bakuru baravuga ngo nje timugazanshingura ino, muzanshingure iwacu. Umukecuru ikibazo kirabaye, wa mugabo aganirije umugore we, nikiye kibazo mama, umuntu umeze kuriya w'indembe basi ntiwone ihangana yanapfira hano agapfa basi byibuza nawe ufite ubuhamya bwiza bw'uko nyoko bukwa apfuye muri kumwe. Ngo yango jewe ngo ibintu ngo mukecuru ngo azaguma gucira mu nzu, ngo gucira iyo nzu ntuyiriha, kandi iyo nzu wike ko wayisanzemwe umugabo. Singira ngo umugabo azafata inzu agashaka umukobwa akaza akayimusangamo bakayibanamo, ngo gucira kibaye ikibazo. Umubyeyi ugize wabyaye unaremze umeze nabi ukamumubangamira ukamwongeraho terese, mugana wa musaza ukamwongeraho terese yona mwica. Uzuko ari nk'abantu benshi baza bapfa bakamavuga ngo yaragwaye, ngo yaryamye, ngo isukari ngo iraza, nta sukari afite. Mukecuru amwe isukari hehe? Umubyeyi umunyamurenge wabaga ufite isukari ruguru yari yo kugurisha apana yo kumwa, bimweraga amata. Kamusanga umuntu umukecuru yavutse anywa amata arenza asaza ageza 80, aha yanywa amata iby'icyayi ntabizi, iby'amakaro ntabizi, karinywera gusa amata kuko nabatunze. Bo bamwe na bamwe bayanywaga abayafite n'abayatayafite nyine bakamwomudwinga cyangwa nyine bakareba ukuntu biyaranje. N'indumanga zabagaho mu frere, hari umugabo bambwiye ngo yageza arisha umutsima isukari cyangwa umunyu kandi akarya gahaga. Naho ufite gakabemba gawe n'ibindi, akabemba kagaza karya umutsima ungana cyangwa abanyendondo mwebwe murabizi ukuntu mwagaza melange ibijumba n'umutsima kandi akarya gahaga. Ngwe ni melange niko nza numvaga ni wacu ku ndonda. Abanyendondo turabaramukije cyane. Ngahibaze rero ntago twibaga ibyo twako tuvuga ukuntu bibabaje no kunyuzamo akantu nkako nyine mugaseka, nako ni keza. Ibaze aho mukazana abwira nyine bakangunda guhaza, ndaguhaza, uramuhaze se kuramurya, uramuhaze se karakuvunura muhetse, aho wifatwa nyoko ko ngo uramuhaze ngo ntumukeneye ngo uzosubireyo ngo uje kugwiriya. Umubyeyi waje ku mwana we urwaye waje kwivuza, Imana imufashije agakira, tafite gutura, yasize umunanda nikabaza bavuga ngo nasize uwacu ruguru muzehe. Kandi iriya myaka nibwo ngo urukundo ruba ruteye ubwoba. Abantu baciye batakibyara bageze muri 60 ngo ntiyomara iminsi ngahe atavugisha umugabo kubera kumukumbura. Naho twebwe ubu nyine ariko wamana we nzavuga ngo Imana zo duhezerezo ryiza bana abantu bashakaye mu mushasha, kuko baza bahura n'ibintu bagahura ni ukamusanga umugabo yaragiye arananuka kubera terese z'umugore. Uzu umugore ukwangira abavandimwe, uzu umugore ukwangira nyoko, uzu umugore ukwangira so. Umubyeyi wabyaye imbyaro 6 agafata abana be neza bakaba abagabo ukabakundira ko ari abagabo, wamara ngo hazanye uko bukwe yewe turi umukirisitu kandi batubwiye ngo utanga ameza muri iryo kanisa. Ayo meza ni kisumu wawe utanga uzoreke gutanga ameza ntukishijwe, uzoheza ameza abantu waranzanye uko bukwe.
ameza ya mbere agomba guhera mu rugo, mu wawe niho ameza agomba guhera. Wakiranuka mu wawe ugatanga ameza mu kanisa, waba udakiranuka mu wawe ameza ukayareka, uzoreke gutanga ameza muri iryo kanisa ubarizwamo. Ntabwo ari byo, ni amafuti pe, si n'ubukirisitu n'ubupagani. Ibaze ejo mukecuru bamubise ngo yapfuye, akicwa n'iyo stress yakomeza kumuzamurira. Agutwaye iki? Tumuhahira, tumutamika, ari ku mwana wiwe. Izi ngo z'ubu nyine ahanini zisenyuka nimwe mwabigizemo uruhare. Kurumva umugore yanze mama nanje zo nabanki mukunze kunda naje rwopunguka. Umubyeyi ku muntu ni Imana ya kabiri. Imana data twese iri mu ijuru niyo Mana ya mbere, papa na mama ni Imana ya kabiri. Ariko ubu nyine mwabigize ngo mafu byo bintu utabukristo burimo. Iyo mico igiye gukorwa n'umunyagasozi utamu kanisa, tukavuga ngo n'umuntu ntakijijwe. Ikibabaje bigakorwa n'abantu bazi Imana, bazi ko kugira neza ari byiza. Gwende wisubireho, gwende wisubiraho mubyeyi we, ugende ubifura, ukiranuke, umenye Yesu. Uzoza utanga ameza ariko uzi Yesu. Tukazutanga ameza gusa kubera ko ngo uzambara urupande rwiza, ngo rugezweho, ngo ruhenze, ngo gatanga ameza udakijijwe, wanganya ko wamwangaza. Dure muri commentaire mutubwire koko nimba ibyo bikwiye cyangwa bidakwiye. Kandi ndabizi nawe iwanyu mu muhana cyangwa se muri quartier, muri ya mazi 10 yanyu yegeranye, harimo umuntu ugira ingeso nkiyo. Arahari. Iyi message kugereho, nta bukristo ufite. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao, bye bye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafite serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome.